Ke bangi pan ni dai ban pan da kajing ngej da kajing ar ta tien kublei pi baro kublei un kurku kurdoi pi adap da kamsim ka bakmen bangayo ikan ikala social biang pani kendu bat pi lengba ka social media unta kasengi ala don kasengi ka bakandai jong ka ayam bakhoit hakani ka porlen ko homen ko para how Jesus Christ lengba gospel menta kasengi jisu pensilori ngi pan na ublei kupa jengi ya ke baro ki bangi don kam hakajing em jengi ublei ulong babha baru basbon kloy ban ai hangi ya ke baro ki bangi don kam hakajing em jengi haga gospel Matius kalanong ka bahanyau ka khot ka bahanyau ka ongkumne pan bat pensayo wat bat pensayam tiet bat insapli yapi ko homen ko para kat no thiang ka tin ko jong ublei bat kalong ka jingkermen na gamta jengi wei pi wei Jisu ang haki apostol adapi pan daga jengej ublei ukpa jenga unsupan biang na gamta jengpi James bakoy uang adapi pan daga jengej daga jeng artetien naga gospel Matius kalanong kaba arpwei kedkhot kaba arpuar Jisu ang kumne nadapi ngej pensayo ya ke kaba pipan haka jeng duai ko para bangej manla kapor habangi duai na ta ka jeng hashimet duai na ta ka spa kapau duai na ta ka jeng kam jengi hayeng asam duai nam ta kajing ko jing kya hanrei kajing emsem juni kapang iklat ban ong yu blai bon pun koi ya kajing emsem kajuni kapaman la kasgi bon pleng jingi ka bapang ha kajing emsem hanrei ngem kwa ban yo ya kata kajing ko jing kya kor kaspa ne kor kajing emsem kan mau blai wa ai ban blai usashim ta ai bakat bangi dang yai dan ti ha kadaga ayam bakoi jang porlen in la si shaban kmiit ya la kajong kajing em kam tame ha kajing ngai kristan kajungi hato kajing duai jungi kilong ki basisyan bat kumno kajing ya dei jungi bat ki para brio